Kedur kabala care pelun jengam kadi kedur je kong pidala toy chairperson jong Malaysia State Commission for Women. Mili ibu yang hendak potong NPP Dubai wayang di Shah. Balai bakajing don jong hasenda jong potong ke NPP kapau khobor dan dia kadi penyami khobor. Aman kedua hang ni kombasi teu tam mensua ikong pidala toy ila yai lang bat kekenhun ke Seng NPP hapo joai kapor bau ba walan mi selau dang yai rali hanang ba joai. Hadin kadi kajing sapriang ke social media nak liang jong district election officer jong Western District lapan jing Shah ne kong pidila toy. Kadau kolong bakat kum ka rule arpo jong ka Mekhaya Services conduct rules out ka khandai ka khang persya ye kini kini nak sarkar lani ki badan jadi bat ki bos sarkar bandan kajing dei bat ki political party. Akan kaju kasni khot hajir district election officer di kong pidila toy. Akan juga sini bakhat mensyai district election officer jangka Jangchil district yang kau pidila tonya kalian kasang kongres ru. Kalau liban ai kajing ujar hau CEO jangka Mekhaya.